Haga gerteng pa bat ukun bat umen sim bakot amen. Ko blay try kan rat. Haga ni kasngi ngadap de kan jing songu ko bakraw yami. Ban ben ailad yang nga kan por. Ban kren ban songu ya kadai sis chungi brok ko way kadai sis chuwai. Ko blay basbun ko blay babha kat ku gardo. Baro ki pai rungai. Kiling do akronium jogan ning jenlaniam jawai daisis kurku gardo akan ning senam arajar arpuwi daga jing ko jingkia daga jing sup daga jing kemen ai baga ning daisis kanam kiu irat kiu sheprang haga jing mensim haga yo kakon haga jing dot kam baro kurku baro kiling do akronium baki pai ba baro ipani kani meu blame embassar junam la junam Amen. Dehagani kasngi ningkong ngai kublay ya ima kentu pasa ba kilawan man ring ya kani ka video hagani klimat. Bat kapang padeng jonga menta kasing kalong kajing sungu ya ublay bat kajing sungu ya kadai sesuai. Ngalayai lenti saus nem tam Arbanai Ngaladon hangni hapo diocese Jowai Kalalong kisnem jong gajinga e bakar pang jung blay Yanga ku bishop Balasi barok khoi ru Nadu ki pai rungay Nadu kiling do bakaruniam Hoi ngan samis yaka Jowai diocese Ngasakenja shibune Yaka Jowai diocese Namar hangni Ngayo shibun kajingi kai Kajian tuai lang, nang ta kajian tre lang, nang ta syuk ka environment ka basutanat, ka bakuat, nang ta ka ka bakuat, ka basungur, bat kam ta me, kajing sutanat lang, barak nong tre hang niya po ying bishop, markadai sis chungi brokaway. Kaktin im sngi jonga, ha kajing im jonga kumu bishop ka long, Barok kalong kabala haublay. All things are possible with God. Naladi hi tangamla. Henry haublay lang ba jong pi barok kalalong kabajop kanjing lenti jonga hakasu south nem arbanai. Kipor ki ya stet ba. Ngai ngu aidam yo blay tai kan rat. Ya kajing kerku kerdo. Ya ka jawai desis hakini ki south nem tam. Balalay no. Ngalakamen namar ngasyania berai lut hau play nadong syadong. Padu play ula kerku kerpang yanga wadika diocese Rockaway hakini ki saus nem tam. Ngasongu kerpang ya baro ki fadar. Na ki sengru niam beper baya trailang hakini ki diocese hakini ki saus nem tam. Ngasongu ya ki sister bat ki sengru niam beper Kila persyang matray lang rengkat bat nga hagadaisis Rockaway. Nga sungu ya ki brother, ya ki katekis ki rong babalan, ki nong hikay, bat baro ki prabangay, nadu ki long pa, ki long kemi, ki kun sabla, bat ki kanarit baro. Nga sungu kerpang ya ka diocesan council, jong ka jawai diocese, nadu ifada Hilarius Lamari, para Martin Shela, para Ferdinand Dekar, para Simeon Sungo, para Agustin Lamin, para Wilfred Karpuri, para Lawrence Paswet, na kabenta, kapor bangi don meeting na kapos kapor, kawanra kajing yatali, ha kajing yarai, yak eke kababha, kajing mentoy, yak diocese Rockaway. Ngasungu kerpang, ha kani kaporu yak senjuk sengrang ba, jawai diocese. Kibelalong, kibelatrei si Tom harangkat bat nga, kum kisipayo Chris. Kibelatrei lang berabor, bantay ya ka diocese. Banno sinyang ya ka jingdon kam beper, yung ka diocese syuway. Nga songu kam tam ya kibaro, ka executive members yung ka sengrang ba. Namabalay nga songu kerpang yung ka sengrang ba. Habagaduan ka jing jing tenju, ka jing jing yale, nga po niya bat ki wan sindon. Bat kilong bal kloy ban dia da ya kecingit ya ki bahalor
Kublai Shibun Sangrang ba Jawai Diocese ba i baro. Kilalong ki basabun hamdam memano senyang bantai ke Pastoral Center bantai rengkat ke seminari ban pendep. Ngasong nguru ke senjuk ke sengkentai Jawai Diocese. Kilalong shisha kum ke donut badon jingkemen jus an jing shingan pilang berbor ki bakloi ban no senyang berbenia trailang haki program juga diocese donang yai teng kumju haki por badangwan kublai shibun senjuk sanggentai Jawai Diocese ngapen pau kan jing senguru jonga yake kun samla kenro kelut jonga Jawai Diocese kerpang yake nongkit kam baro pidai kam menta bat kalaway jonga Diocese Jawai to blame kerku kerpang ya pi ba pinai long ki basbun kumba pi chu long berbor kum juro ya pi kenarit baro pi long kalaway jonga ri gajat benriu kam tam jonga Diocese Jawai brokaway na pen pau ka jing songu kerpang ya ga DFC bat ke member jonga Diocese Jawai bat ka fundraising committee haga jingalam jong ma ambrus pala bat ikong embelin suciang Blakarshan lem yang Diocese Jawai haga jing don kam baro na pen pau rengkat ka jing songu ru ya ki ya UMP be jongi ma sen pala ki minister baro na du CM bat ki MLAs baro ki MDC ki DC ki officer jong baro ki department befer kam tam ki doctor ki nurse na ka bentang ka jing trash tom jong ki ya ki rang ba shnong ki sodar shnong bat baro ki nong shong shnong joga Jaintia Hills baro ko wei barin kat ru ki jai niam befer badan ha Jawai Diocese ngasongu ya ka Jaintia Hills Development Society bala persiang ban wanra ya ka jing keladur ya ka thain baro ko wei bat ka buram ya ka buram ka mariang bat ka imlang salang bat buram ya ka perthai ka mariang ngasongu ya faraman pha pakem kumu director jongka JHDS ngasongu kerpang ru ya ki commission repair bat ki padar badai pek ya kini ki commission repair kum ka youth commission women commission men commission family commission Bible commission proclamation commission tribal commission SSC bat fake formation bat ki wei ru di de ki commission badan haka Diocese Jawai ngasongu ya baro kinong tre balang nadu kita katekis kirang ba balang kinong hikai bat baro kinong tre prepare na hana ka por badan haka Jawai Diocese ngasongu ru ya ka Saint Vincent de Paul Society ki bala persyang ban trade tom banirap ya ki po jong jingdon kam ya ki baduk barap kerdu ban ka Diocese hiru ko baro ko wei hangni ngasonguru ay kiriw shimet nakabenta ka jingno senyang jongki ya ka jingdon kam ka Diocese Jawai hakini ki South Nem ki balalai no kumne haru kayi ka sam jong kong job di Dakar bat kayi ka sam barakoway ya ma Thomas nong tudu kayi ka sam barakoway ya ma Valentin shala bat kayi ka sam barakoway ya ikong obitariang bat kayi ka sam barakoway ya ma Tiberius shala bat kayi ka sam barakoway ima John Peter Pasi bat kayi ka sam barakoway kong Anita Susngi bat kayi ka sam barakoway ma Michael Lingdo bat kayi ka sam barakoway ma Agustin Kendat bat kayi ka sam barakoway kong Anna Pawa bat kayi ka sam barakoway ma Silvanus Suklain bat kayi ka sam barakoway kong Tilda Nong Tudu bat kayi ka sam barakoway ma Michael Lingdo bat kayi ka sam barakoway ma Louis Suchiang bat kayi ka sam barakoway ma Sifan Kierman Lakiang bat kayi ka sam barakoway kong Amparin bat kayi ka sam barakoway ma Kermen Shala bat ki bayi ka sam baro bat ki weru ngamna banjer keteng hakani ka por ngapen pau kajing songu bakral yaki balakarsian radba hakini ki South Nem balalay to blame nyai tesai ki jingkar khu barokhot banang yai kiu ki jing bha khamtam ban yo biang ye ki jing sok hak perthai berkowei kari India ka state jongi
คำตามกระไดเสียชุงีบริเวบันยอเบียงกะจิกอจิเคียกะจิกเมนกุมกิกิสถานบัดกินองชงชนองจองกันนี่กะไจเทียฮิลส์บรอกเววัลดางาสงสีกะตับลุบยาบาบุนบาลังฮากะนี่กะปอร์ฮาบาบังเยคลัดโนนากันนี่กะจิงเทรนจงานากันนี่กะไดซิสเห็นเรงฮับบัดเปรียงนี่กะมอนจงเบลทรายกันรัดยากะจิงอิมจงงีกิบริโอเนียสลาประเทศนากันtu kan faham ya bara ki para bangai badengkat bekiling dok kroniam banyai teng ye kam jong kan jing panim ye ki bru jong kan ni ga thai giant hills barok away na kan tujur banan don kan jing tali kan jing long away kan jing ai kan jing buram bar kliam ban pen kieu ye ka roi ka par ka bha ka miat ban nyai teng biang ban tresitam ban pen kala dur biang leng ba ka jing kieu jong kan jing nang jing start bagi jing tresitam baban la kasngi ngila persyang man sedang ya ka katedral jong ka jawai daisis sungu bha ban persyang lang ban no senyang lang khanang ban la ban pendap ya kini ki prasnam ban wan ban pendap ya kayimane ba jong ka daisis ladang la su pen susi yano sungu bha map yanga pat sungu bha dwai lam na ga banta jonga hakini ki por ki badang wan kidan bon ki jing e ba ka jing le ka jing kit jonga ka lo ma kham e kham chuan kham kan reng nge scam ha ka jing dwai lam jong pi bat ka ji rap jong ublei try kan ran ngala smai ban ko ngu ti kum tang ko ngu yo Pope Francis bala apon yanga ban le sha Shillong Archdiocese ngala yu isha krar kam long ko basuk ngasushania akibor penia jong bana jerong kublai shibon ya pi baro hadu bangine syam biang ublai unker khu ya pi baro khot sai kublai lang ya kitu baro ki bom la ban yosngo ya ka sur jonga you are most welcome to Shillong Archdiocese Archbishop's house at any time kublai ublai unker khu ka do ya pi baro ukpa bar khon wan ma sia ma khon amen